علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Da bismo govorili uopšte o bici na Bedru, a posebno o ovom povodu, potrebno je da se vratimo nekoliko godina unazad u Meku. Naime, širenje islama krenulo je 610. godine od momenta kada je Muhammed a.s. počeo da poziva svoje sugrađane u vjeru i kako se islam širio, kako je broj muslimana bivao sve veći i veći, to više su imali problema sa vlastodržcima u Meki koji su nekako mislili da imaju ekskluzivno pravo na sve ono što je Meka pružala. Nisu mogli da podnesu da se u Meki tako brzo širi jedna vjera kao što je islam, jer je to uticalo ne samo na njihovu ideologiju, nego i na ekonomiju, što je možda bio i glavni razlog njihovog takvog otpora i takvog otpona spram muslimana. Zbog toga su na raznorazne načine ugnjetavali muslimane, pravili su razne spletke, proglašavali ih građanima drugog reda. Jednostavno muslimani su bili, možemo reći, totalno obespravljeni u svom gradu. Dakle, to su bili njihovi dojučerašnji sugrađani koji su, odnosno dojučerašnje komšije, prijatelji, rodbina. Pa bilo je situacija da je bio jedan brat, recimo, prihvatio islam, drugi brat nije, jedan je sin prihvatio islam, otac nije i tako dalje. Dakle, jednostavno u Meki se napravila takva atmosfera da su bili na jednoj strani idolopoklonici, na drugoj strani muslimani. Bez obzira što su, kažem, bili tu i komšijski odnosi i neki rodbinski odnosi pomiješani, jednostavno napravljene su ta dva bloka, s tim da je ovaj idolopoklonički naravno bio mnogo jači, imali su mnogo više financija, oni su držali grad i jednostavno ono što su oni govorili, to je bila zadnja riječ u Meki. Zbog svega toga muslimani su ubrzo počeli da tragaju za raznim mogućnostima kako da se spase, jer jednostavno takav život bio je nepodnošljiv, nisu mogli tako da žive. Muhammed a.s. je recimo otišao u jedan obližnji grad Tajf da tamo vidi kakve su mogućnosti. Tamo je primljen na jedan vrlo ružan način, jednostavno ni tamo nije bila mogućnost da se muslimani isele. Jedan dio muslimana onda je otišao u Abisiniju, današnju Etiopiju, tamo tražeći svoje utočište. Neki su čak sugerisali Muhammedu a.s. da podigne oružje protiv nemuslimana u Meki, međutim Muhammed a.s. je bio poznati izraziti pacifista, on nikako nije želio da oružje rješava takve stvari, nego je pokušao sve mirnodopski riješiti. Ovdje dakle govorimo o 622. godini, odnosno godini ranije kada je Muhammed a.s. upoznao neke ljude iz Jesriba, današnje Medine, koji su mu obećali da će obezbijediti sigurnost i sve ono što mu je potrebno u Medini. Muhammed a.s. naravno rado prihvatio taj poziv i već tada su počeli polako pripreme za konačno preseljenje muslimana iz Meke u Medinu. Preseljenje je počelo 622. godine. Muslimani su po zapovjedi Muhameda a.s. počeli polako da se iseljavaju malim grupicama krišom, kradomice, kako ne bi bili primijećeni, kako ne bi imali problema sa mekanskim, kažem, vlastodržcima. Kako su kradomice, dakle, napuštali svoja ognjišta, ovo je vrlo važan detalj za samu bitku na Bedru. Naime, oni su ostavljali sve ono što su tokom cijelog svog života stecali, samo su ponijeli sa sobom ono što im je bilo nužno za život. Dakle, svu svoju imovinu ostavljali su Meki, koji su kasnije na ovaj ili na onaj način konzumirali upravo idolopoklonici koji su ostali u Meki. Prelazak muslimana, dakle, u Medinu značio jedan sasvim novi početak, jedan novi život za muslimane i Muhammed a.s. je tada sa ljudima iz Medine i sa onim koji nisu bili muslimani sklopio jedan ugovor, takozvanu u historiji poznatu Medinsku povelju. To je, dakle, akt koji je svim građanima Medine osiguravao pravo na slobodu vjere, pravo na život i sve ostala prava koja čak i danas poznajemo. Prelazak muslimana, dakle, u Medinu značio jedan
sasvim novi početak, jedan novi život za muslimane i Muhammed alejhi selam je tada sa ljudima iz Medine i sa onim koji nisu bili muslimani sklopio jedan ugovor, takozvanu u historiji poznatu Medinsku povelju. To je dakle akt koji je svim građanima Medine osiguravao pravo na slobodu vjere, pravo na život i sve ostala prava koja čak i danas poznajemo. Iako su muslimani napustili svoj grad Meku i nastavili živjeti u Medini, to nije bio dovoljan razlog mekanskim nevjernicima da prestanu da razmišljaju o njima kao o neprijatelju, nego su samo čekali moment, pravi moment da okončaju tu priču i da im zadaju konačni udarac. Upravo to se desilo, odnosno pokušaj takvog jednog udarca desio se 624. godine. Naime, Ebu Sufjan, to je bio jedan mekanski nevjernik u to vrijeme, a kasnije je prihvatio i on islam, ali u to vrijeme, dakle kada govorimo o 624. godini, on je bio zakleti neprijatelj islama. On je krenuo sa jednom karavanom, sa jednim važnim teretom iz Sirije prema Meki, a taj put iz Sirije prema Meki vodio je pored Medine. Muslimani su dakle odlučili da stanu na put toj karavani i da izuzmu ono što je bilo njihovo. Dakle, rekao sam na početku ove priče da su oni konzumirali svo ono dobro materijalno koje su muslimani ostavili u Meki i dakle u tom smislu muslimani su imali pravo na dio koji se nalazi u toj karavani. Međutim, Ebu Sufjan, saznavši za takav njihov plan, za takav njihov naum, uputio je glasnogovornika u Meku koji je obznanio tamošnjim vlastodržcima šta se sprema. Odnosno, on im je tamo rekao da je karavana njihova već napadnuta i da se spremaju za rat. Vrlo brzo su oni spremili vojsku od oko 1000 jako dobro naoružanih vojnika, imali su oko 100 konja, imali su 700 deva, 6 oklopnika i tako dalje. Dakle, bili su jako dobro organizovani, imali su veoma jaku logistiku i takvi su krenuli prema Medini. S druge strane, muslimani su bili jako slabo opremljeni. Oni zapravo i nisu bili krenuli u rat. Oni su bili krenuli da stanu na put toj karavani i da uzmu ono što je bilo njihovo. Tako da su i uz sebe imali samo ono što im je bilo nužno potrebno za odbranu. Imali su samo 2 konja, recimo. Imali su oko 70 deva, što je bilo naravno nedovoljno po svim nekakvim vojničkim mjerama da se suprotstave takvoj vojsci kakva ih je trebala napasti. Kada je čuo Muhammed alejhi selam da se digla vojska, tolika vojska u Meki, on je pozvao svoje najbliže saradnike i želio čuti njihovo mišljenje. Dakle, želio je znati jesu li oni spremni za tu bitku ili da se vrate u Medinu. Prvo je naravno pitao ljude iz Medine. Naravno, njihov stav je tu bio jasan. Oni su njemu rekli da idu tamo gdje Muhammed alejhi selam ide. Čak su mu rekli, kaže, kada bi ti zagazio u more, mi bismo krenuli za tobom. Dakle, oni su bili potpuno ubijeđeni u tu svoju ideologiju, u svoju vjeru i nisu imali, kažem, nikakav problem s tim. Noć prije ove bitke Muhammed alejhi selam je proveo u ibadetu, proveo je u dovi Allahu dželešanuhu, molio je Allaha dželešanuhu, rekavši mu da ih pomogne, da im podari tu obećanu bitku, obećanu pobjedu, jer ukoliko oni izgube u ovoj bitci, neće imati ko da se moli Allahu dželešanuhu. Dakle, jednostavno, to je bila nekako posljednja linija odbrane. Allah dželešanuhu je naravno tu obećanu pomoć i poslao u vidu vojske Meleka sutradan kada se desila ova bitka. Ono što je također vrlo važno, strateški važno u ovoj bitci jeste da su muslimani zauzeli jedan vrlo važan položaj pored izvora vode, a znamo da je tamo, to je pustinski predio, voda je neobično važna. Oni su zauzeli, dakle, njihov kamp bio je tu pored tih izvora i sve je bilo, dakle, spremno za borbu. Bitka je, dakle,
krenula, rasplamsala se. Allah dželešanu je, kažem, poslao vojsku meleka koju je obećao i koja je bila zaista veliki vjetar u leđa. Jedan od razloga zašto su muslimani pobjedili u ovoj bitci jeste i to što su bili ubijeđeni u svoju stvar. Oni su čuli iz usta svoga poslanika da će ići u džennet oni koji izgube život na tom putu, jel? I to im je bio dovoljan motiv da se bore kao lavovi, jel? Kada su takvu snagu vidjeli neprijatelji, kada su izgubili nekoliko svojih velikaša na početku te bitke, među njima je zavladala panika, neviđeni strah i počeli su jednostavno da bježe sa bojnog polja. Bježali su glavom bez obzira, što je u muslimanima, naravno, u muslimanskoj vojsci još više punilo samopouzdanje. Tako se bitka i završila. Bilo je oko 70 neprijatelja koji su izgubili život u ovoj bitci, 70 je bilo zarobljeno, a među muslimanima bilo je 14 šehida. يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Puni mjesec nas obasja od senijetul veda, Kevserom pojimo duše dok čekamo Ahmeda. Ti koji si od Allaha cijelom svijetu poslan, došo si da ružičnjakom namirišeš ovaj dan. Došo si da ljubav bratska iz zlobe nas izvede, ruke ti se pozlatile, Ahmede Muhammede. Allah dželešanuhu je dao mnoge znakove ljudima. Između ostalog, muslimanima je dao Mubarek mjesec Ramazan, iz kojeg treba da crpe naročite koristi. Te naročite koristi ogledaju se u razumijevanju svijeta, u potpunom razumijevanju svijeta kada je u pitanju psihičko stanje sebe i drugi, kada je u pitanju odgoj sebe i drugi, kada je u pitanju socijalni elementi koji se tiču njega samoga, a i cijeloga društva. Između ostalog, jedna od koristi Ramazana jeste i podsjećanje na bitku na Bedru. Kao što znate, svaki propis u islamu ima svoju vanjštinu i svoju nutrinu. Podsjetite se namaza, on ima svoju vanjštinu, ali itekako puno bitnije od toga jeste nutrina. Znači, bitna je forma, ali i suština itekako. Tako je i kada je u pitanju namaz i drugi ibadeti. Kada je u pitanju bitka na Bedru, najčešće se zadovoljimo samo historijskim činjenicama. Međutim, one jesu bitne, one jesu neophodne, ali za jednog muslimana je u ovome vremenu jako bitno da razumije suštinu bedranske poruke, jer je ona univerzalna, ona je svedimenzionalna i ona se odnosi i na današnjicu. Allah dželešanuhu je u Kur'anu spomenuo ovu bitku
kazavši وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ إِذْ أَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vas je pomogao na Bedru onda kada ste bili potlačeni. Budite Allaha svjesni da biste bili zahvalni. U tom periodu muslimani su se borili sa osnovnim građanskim pravima. Imovina im je bila oduzimana, nisu bili angažirani u poslovnim djelatnostima kao ostali sugrađani. Oni koji su bili iz porodice koja nije aristokratska imali su problema sa širim društvenim okruženjem. I tako je to trajalo je to godinama, trpili su muslimani, trpio je poslanik i u 13. godini poslanstva dolazi nam bitka na Bedru. Naravno, bitka nije opet izazvana od strane muslimana, jer znate da muslimani najčešće samo koriste odbrambeni rat. Onda kada su im oduzeta osnovna građanska prava, kada se ne mogu konzumirati osnovne građanske dužnosti, tada su muslimani dužni da se bore za ta prava. Kada su se iscrpili svi pregovori, onda je nastupila bitka na Bedru. Bitka na Bedru nam poručuje dosta važnih činjenica. Mi ćemo ovdje izdvojiti nekoliko. Po historijskim podacima, neprijateljska mušička vojska je bila puno brojnija u odnosu na muslimansku. Međutim, ovo muslimana koji se odlučilo da stane uz poslanika, oni su bili čvrsti kao bedem. Oni su bili u pravom smislu braća. Zato Allah dželešanuhu kaže u jednom ajetu وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. I koliko je puta Allah dao da malobrojna skupina pobjedi velikobrojnu skupinu Allahovom voljom. Poruka ovoga jeste, muslimana danas ima puno, ali oni ne predstavljaju neku posebnu važnost. Zašto? Zato što nisu ispunili jedan od uvjeta Bedra, a to je da daju prednost kvalitetu u odnosu na kvantitet. Kvalitet se ogleda u tome da se zna da muslimani trebaju da izučavaju, da muslimani trebaju da se solidarišu jedni s drugima, da muslimani trebaju da planiraju, da muslimani jednostavno budu jedni drugima braća. Sljedeća stvar koju želimo istaknuti ovdje kada je u pitanju univerzalna bedranska poruka jeste ta da Allah itekako nudi svoju pomoć. Kome nudi pomoć? Nudi ovakvim ljudima kao što su bili ashabi. Kada mi dođemo na stepen da ispunimo osnovne uvjete životne kao što su to učinili ashabi, onda će Allah nama svoju pomoć ukazati. Međutim, muslimani danas se ne oslanjaju na Allahovu pomoć, ne oslanjaju se na osnovne principe koje ova vjera nalaže kako bi se uopšte desio uspjeh,
A i na kraj krajeva, ako hoćete, muslimani se izgleda danas uopšte ne bore i izgubili su ovaj borbeni duh u pravom smislu. I posljedna poruka koju izdvajam ovdje kada je u pitanju Bedr jeste ona koju je poslanik izrekao ashabima onda kada se bitka pobjedonosno završila. A to je kada je rekao: mi izlazimo iz male bitke u veliku bitku. Upitali su njegovi prijatelji: o Allaho poslaniče, pa zar može biti išta teže nego ovo što smo malo prije doživjeli? On reče: da, velika bitka je bitka sa samim sobom, odnosno bitka sa svojim nefsom. Šta znači bitka sa sobom i sa samim nefsom? Znači poznavati sebe, znači poznavati svoje negativnosti, raditi na tome da ispravimo svoje prljavo poimanje kako sebe, tako i svijeta oko sebe. Zato je rečeno u znamenitoj rečenici: men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Ko spozna svoj nefs, ko spozna sebe, taj je spoznao svoga odgajatelja, gospodara svih svjetova. Zato upoznajmo sebe, radimo na sebi i na taj način ćemo donijeti boljitak kako sebi, tako i svijetu koji nas okružuje. A samim tim dobit ćemo i Allahovo zadovoljstvo i pobjedu ako Bog da.